Xova fethu. Ti cinca njhani da? Yeah, nimtshembise ku ni ta nghena hi 4 hi 4. So it's past 4 right now. Ni be hi nkarhi na ha endla swin'wana guys, hard luck. But you know kumbe ni tshama ni letini ni endla matimu hi last minute. Hey, akani awu first comment va ku rhangerile. Ya kuwe. Akuna munhu kwala. Akuna munhu. So ndivela yini? Sure guys. Cinca njhani da? Mi ni byela hi vhele. Na ku tshama hansi so. Yeah, I think camera later again. Yeah, push up. Exeva fetu. Hloniphani Walter Shirinda. Salute. Mashori di. Sarut. Coolest kid nakubona bramina. What is this? Zivuko Raymond Andisa Kid Flash. Okay. Zip Zap. Salute. Chavos Mabalani nakubona da. Austin Mavutani. Nikumboneni guys. Meritsinza hi vhele. Nghenani mi helela hi ta vulavula. Hey coolest, i service ya yiseni na. Yena ku hi bifisa we, va ta hi bifa. Va ta hi bifa hey coolest, nga vulavuli ti service. Ngobeni lava B. Salute. Shulani Nukeri. Mta yi kuma album nga wari mta yi kuma. Stanley Thabo. Lava love her better. Alright. Nga wari ta sfix ana stuku ngwi mlava yi. Ene na stuku ni mshotisele yini nga wari mta skuma. Theo GB. Salute. Nambona. Nga wari album, the love song. Nar busy song mta skuma guys, nga wari mta skuma sasa mastiva kwa ele moria lika ka hit la. So yeah, siyabonga
aku Tupac wa Tsonga. Salute. Mfananisa na legend. Mina navelela swa kahle. Boza medic aku king nuku big fan. Hlulani nuke ravuya futa kuse beef yilo like. Beef. Problem is dumbule swa trend loko fanatsa so. And it's like iku van stop va ri nga endli swa beef. So fanele ni sala 21 tan stop so fanele ni respecta hinkwenu. Fanele ni yingisela vona. So ni prefer ku make music wa sharp than beef. Mara I'm not saying beef you nge tuniwi or beef you stop it forever. Beef you nge stop forever. Anu beef ta stop. If beef ya tsanza ku stop. Nara ku ri ku nge beef na the same xidumbu. Ku ya mahlweni ta vona enemy tin'wana. Who knows? I want okay, bongani mamele aku kaswai track liya ya ku yiri na Daniel Brothers SK na Leon why nga humangi. You disturb base shut lockdown that song. Afene homa. Ya ngobeni lava bi aku bifa yimi nyana king nema nawe bifa yimi andisani aku yimele your good music. Aveka love. Good music kulendleleni. Boza medic aku need that good music. Leswi nga busy so Tabiso mabuza aku neri kwala Johnny King nuku nle PHB big fan nle limpopo tamvakela kwala Joes after the lockdown. Karabo Eric aku King nuku salute big fan. Welcome. Yeah, so good music is busy war. Yeah, beef ita take a break. Yeah. Kwenza xitsitsi hale bro. Anvona xitsitsi. Assassin Spaki. Okay, back to business. Boys and Java saku lava album. Deona aku king all the way from Elim Kombela me release a love song in Dala. Nakutwa itaswenda menti aku Mr. King mission statement. Okay. Super mega aku hilava music video wa Don't Cross the Line remix. Yo, ya ne titavuya kwalani. Titavuya cause va mrepa va hangalakini va le kule blind. Last one paper pelo men kamesh lero kamesh number 1. Ngoven la papio tsira bolki eka sinza la kusona me se menendla njani me ni in palamatihlo wo ange palamatihlo this time loka vuya ila nangikhoma and ange bambi kulest angin bambis unangitisa we stitsa swintsanzi me angin bambis lega nyama indlula Prince Pitso aku king ya mrepa Themba Maringa aku shilanzesi Mr. D aku king ya mrepa salute. Who is this Ntoki? Varin Ntoki aveka emoji aku gayi kuhleka yang wizo king ya me salute nuku salute
Kulesta kuna kutsemba hey king. Hey kulesta, nitsembi bra, ngeke disappoint. Nitsembi bra me. Andisana ku kasi king yitama town. Ayo tama town tsena ija acha bra. Menti yako ibona king ya hina yile town yi bela hi moya yi hambana na vulongo bya le kaya. Straight hambana na xidumbu. Hambana na xidumbu. Super Mega aku hi kombela track yin'wana na Gogo Dree na tag king. Alright. Hi ta swilunghisa sweswo. Vhele hi fane hi yingisela n'hweti fela. So hi ta swilunghisa. Lero ku ta ku ri mehe na Dree na price tag. Alright, no problem. Xi bele tindleveni. Lungile aku Don't Cross the Line remix. Shit, dating. Yeah, you bought 12 minutes and 20 something seconds if I didn't mistake. You buy enemies zitsaka you yaba. You buy daya heli liya. Awi tlangi loko phone ya we yi na 15% battery. Fene we charge you 100. You buy battery inquiry hela ngoma liya. Malonga tinjana. Yeah, 12 minutes and 23 seconds. Yeah, yo, Kulesti, yo. 12 minutes and 23 seconds. La kur beef ne remix liya. A yi ta va yi respondiwe hi 2 swivesani. Swi tlanga 1 minute swivesani leswi swa yi 2. Swi xera 30 seconds. And then 11 minutes and something seconds kumbe 12 minutes la yin'wanyana ya 11 minutes ku vulavuleriwa ngoma iza yi hela. Andisana ku yi tlanga vhiki. Phiwe ntsena ku Village Boys crew here. Salute Village Boys, welcome. Menti aku loko lockdown yi hela hi lava n'we mthunzi hi lava ku pfula hi swilo swa ndzima not so tlanga. Okay, not so tlanga. We believe in you, our king. Tsonga rap. Salute. Nkhensa loko mi ni supporta hi menti. Loko mi ni supporta na kula na me mi nhlikini ni ya henhla. So yeah, nkhensa support swinene ngopfu. Cancer support. I'm tunzi mi la ku pfula hi la swilo swi dlaya vhele. Okay, na mi twisisa swi ta dlaya muhawara, swi ta dlaya swilo. After lockdown vhele yi ve hi suka. Mara no ni le ku mi prepare-releni ka ti-hit ta blind ngopfu. Ni le ku mi prepare-releni ka ti-hit ta blind ngopfu. Ya n'wiza ku ni yingisela hi ndzhaku hi ri henhla ka xitsitsitsi king. Mi ba xitsitsitsi swi ta cinca musi. Ku boha endzhaku ka ku yingiseriwa xitsitsitsi ku ta ku boha xitsitsitsi. People are with you, king. I got all your support na cancer. Kula ya mahlweni. Salute. Danke na n'wi supporteni mi ya mahlweni. Ku ri na me ni nga give up. Ni supporteni mi ya mahlweni ku na me ni nga give up. Came a long way, Kulest. A ku tlheleliwe ndzhaku. CD Mukwe, is it Mukwe? What is that? Is it Mukone? I don't know how to spell that.
Tsidimukona, long time, no business due to Corona. Keep up the good job, Sana. Salute. Thanks, my sister. Or if one on a picture one side, but I think it's in one side. You can see, sister. Thanks for my retire. Motivator. Mentaka strike away to Dala ti kumeka queen cause ka MP3 juice ta shorta. Hey, susa xipuka sikumeki wena. Susa ghost sikumeki. But I'm gonna I'll fix that. People we're planning a trip to come and see you as Village Boys crew. No problem tanan fumani nhlungwani aku phalabura ayisale ndzhaku xilo yima xilwela izayisula aku mthi salute longile aku hi shota hi number or na Dree. Okay, tasilungisa I think I comment down mbirhi yi vulavula ku kufene ku va na mehe ni ri na Dree. Wa ku sungula I think kufene ku va na mehe ku ri na Dree na price tag. Oh, we'll fix that one. Yeah, we'll fix that one. So, Mzwana Mthombeni nakuwa isaka music bro. Salute. Thank you. It's a support yangwe guys. Silo sa ghost it can't get. Impela. Asikumeki easy. That's why naku wina hi beef xidumbu. As easy kuva kuma ndlela yo wina hi beef. Was easy. As easy kuva kuma ndlela yo wina hi beef. Mara don't worry. Music na ndlela n'we so boha kuva na ndlela ya ku muku. Guys, loko yi ku 5 o'clock na yi pfala na ku ya roomini ka titimela la. Na ti-lyrics sets ti busy ti le ku ringeni la nhlokweni. Let's talk. I'm loving guys. I'm enjoying this summer lava kuni me endlela so this year. I'm enjoying this summer lava kuni me endlela so this year. Oh, sure, bro, sure. Great. And this kid flesh, is it kid flesh? Aku yukombela freestyle. Hey, freestyle mtayilava every day. Mulana menzanele like lyrics no kwang 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 kwang. Ana freestyle and this nelelate lyrics ni flekerek. Ana freestyle ni flekerek. Cause I'm not kirokeni ya me off. Tambalet mask ana freestyle men karek freestyle. Sinin fundis ni flekerek. Mara kerekeni ya me akfulu bibele. Ay hlayu bibele kunwa xitawut. Nkarhi wa matsalo hi mixa xitawut. Kereke ya me yale. Inbox ngwenya ile na Stefan Shanwa itelo why ni yela na Stefan Shanwa itelo. Okay, hey guys, ana freestyle sikanti magata freestyle. Ana freestyle me ni pfuleke reke
nimfundisise ibafu ana freestyle ne-late lyrics kwenkwerenkwe telling lyrics ndendla yime you have asked kubzela endla yini siyabes come perform at Mgiba's Tavern as soon as lockdown. Yeah. All right, sister. Giba Tavern. I'll be there. Ni rambeni ntat. Nti rome some music. Nile so kla staging. Ntele so lamsaveni. Just invite me. I'll come. Birthday celebration yar on Gyan. I'll launch. I'll kulani launch. Okay. We will try to talk to Rich. Talk Rich Irin. I think admin everything's a birthday. Kurti chinchayini. Kubiwa 2x1 akerekeni yako. Yes. Kubiwa 2x1s in ka church. Akfulu bibelen. Kubiwa 2x1s in ka church. Aish bye. 2x1s in ka church. Hey, music wahlupha. Music hlupha Blaq. Three minutes left, guys. If 5 o'clock naifal. Hey, bullying. Today ka titimela bafu ange imila handle nkarhi wo leha ene hi koho ku nga na view ya sharp for ku endla live da so 3 minutes left hi lelana and then John Shibadura, what is that nhlaya so kumbe ni ba broken what is this? Broken is it broken Shangani, broken Spedi, broken Xhosa? I don't know who broken Shiyini, but must know it all, but incorrect. Imani ngavile ngopfu son. So John Shibadura aku xidumbu. Xisele xi na marito xo nghena xi ku xidumbu. Michael Katom, you are indeed a talented individual. I must say, bro, all your songs make sense. Big up, Mr. Undefeated. Danke la Katomo. Ni kense ngopfu marito yo aka swinene ngopfu. Quentin aku hi xidumbu. Yavo melela marito mugera muku hi xidumbu na loko u vona xitsitsi u ta ba spring u fika u byela n'wansati u ku hi xidumbu futhi u nge vuli ku hi xidumbu ta ku will you wrong turn me hi swo swi ndlaku ku mi byela vavasati ni ku will you wrong turn me so ku nghena endzeni ka u kuma ku ri ka ku vulavuliwa meeting ni fika ku hi xidumbu u ta kuma n'wansati ku will you wrong turn me MacV aku hi king se loko RDP xo kombela collabo mi nga xi gaya question yaleyo okay MacV I think yaleyo yi lava n'wheti fan mi swi vonisa ku yini but ani lavi hi discussa hi swona swa RDP swa ti-collabo what because bya suka byi fika byi brega byi sungula ku tsalatsala byi ku ti-fan ta Mthimbani ti kombela collabo na Xiphola ti kombela collabo na RDP bla 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 a hi le ku kombeleni ka collabo la ene na n'wehe mi le ku kombeleni ka collabo na swi tivi va ta va mi jikisi va ku mi kombela collabo so hi nga vulavuli hi swidumbu mara you guys decide-ani ku mi lava ku ni collaborate na mani mina I'll make it for you ni mi gaya mi yingisela simple so yeah, let's talk.
5 o'clock yi bini guys na yi pfala ta mi nyika 1 minute loko yi 5:01 I'm out. Nga collaborate Ngobeni lava bya ku nga collaborate na Mpanyula RDP Quintina ku hi xidumbu u nga collaborate na Spunta ya mina ni twa hi n'weti fan ku mi rina a ku na problem if xidumbu ma xi lava will work if a mi xi lava we won't work mara na swi tiva ta tsutsuma va vulavula va ku tivenda Mthimbani ti ri ku kombeleni ka collab that's why ni nga lava ku vulavula hi swiphukuphuku mavona va fika va mi cinca va ku n'wi mi le ku kombeleni ka collab Cassius aku sure bro how is music fell how are you coping I'm doing well ko va lockdown ni nga slow down a little bit but we still moving a hi stopang we still moving van'wani va ku hi lava ntsena xidumbu RDP a hi n'wi lavi okay van'wani va ku Daniel Brothers kumbe MC Style MC Style ni endlini track na ye in featuring na me ni n'wi featuring yi ko track leyi ni nga feature MC Style ni ta mi tivisa yo soon mi ta yi kuma ni endlele n'wina mi ta yi kuma so yeah I think ku fika swidumbu swa valungu la swi ta hi disturb guys let me hi Kaden hi ta vulavula Emmanuel Chauka aku the undefeated salute undefeated we're a big fan because we undefeated un support until nzani fika la so guys in ngopfu ne thank you very much that tlhela na life food kombela ku yi pfala la salute undefeated